Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay idrama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Mamal Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tapnumawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna naman tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghel-hel para iti truck. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagam no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sama may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urayin nyo kasi ang makakawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, ti isang put ko. Tao? Asino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak, nanang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kamaw dyan na. Makasawa ko, nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan naktabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa dyan ipagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, ada kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Kasi ko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay.
malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloko kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tata. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, ah. sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay tapno makapagkalaysa kayaw ay arambidan may tapno agsimpa kayaw. Nang runa kanay ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano wag diskitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, ah. Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ke ada kayo ano kasta ti desisyon nyo bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa iti pagkasaran yung tao ay ke makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para iti panagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit pakipurdiam di tao. Ay nahay, may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas a bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kantaon timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apay Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na namang ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga ni Insan Bubaw. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Gaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mau. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngaminti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo ta na chismosa dahil jay.
Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't anana. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kao. Aging nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kao. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga ruden ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kag balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae to'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat ba't day. Agam, kurang samat tatalo akal day. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing day to yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin ha. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaaramid akong iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan, pilaw. Hay, Uray maibos, dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ah, ay dumteng tulat tamat antay. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na idlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na.
No agangkat itila ko na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanay. Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita midey. Ah, Iso nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo tuman nagpartain. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayaw. Tapno bongga. Bay-bayanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod ngagmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni Baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya kailangan timapan mangala. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik nga ron ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod, Maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nandapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuaya? Kung namat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, ah. Magsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na.
Apay dagita kagawaan ni Bebe nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni Bibi, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Ah, alaan. Sino ti mangalakan kuan Kan, apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaw rin masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit na sakit. Nagsinablan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isungaited tayo. Awan karpangan tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos sa abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manen? Sapay kumata nakaradkad, titunggal may saken na salon at tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Mira, san napud na nagan, ti may patangatang a drama itangam sakbay na. Hello mampay, kada Jonaline Salazar, dita Singapore, Gretchen Abun, Krisha Vinis, dita Palitod Parasiles, Mountain Province. Kasi man ti kunani Kabsat Mira. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi panagtalon kan panagmulay tagdudumaan nateng ti pagbiyagan mi. Kat idi na umaak nga aggamuloy ti daga na panak nagtrabaho kas sales lady iti may sa syudad. Kat dita na amamok ti nagbali na jowak, idi na na nagbakasyon manipod abroad. Gaputa di abroad ti nagbalin anobyok, impalpalastog ko nga rod. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sapay lanak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, wain. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay daddy, may salang ti mami ka, nila ang mami Linda. Anak, nabayagan asinin na anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Iso nga awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypay so nga anak ko. Uy, nanak ko, nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija broadwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Ta awan trabaho dito anak ko. Isa atari maanam ti agiskwela wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira wan. Wan, Daddy. Mira darling, italagkon kan kati anak ko wan. Di mo ko mabaybayan.
Hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ije eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismiss. Ay kaya manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko Sana bali. Pauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tyo akanan. Kan rumar kayo no kas niya nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. No ada pag-shopping. Pauitan kayo nga raw iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andong, darling. Pasensya mo ti anak ko no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pa lang amin na dyan. Ngam patsek, may ruam tumot lang. Hangka nga madanagan andong. Aramid ak amin nga bisko. Tapno, maiasidag direk na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta may gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto idi niyaya karing iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Maangkan to iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rod kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kong di pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tyo agatangin. Darling. Inton aldaw ton, nakaturog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan no agsuldo Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwartamon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan ata yung gatgatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakma, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana? Order yun dagito'y? Ay, Sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw, kanda duma pa nga pang display. Ala, nakadado mo ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda.
tagpamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min mira, alaam dito yan tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalitang agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano iji balay ti pagmeriendaan nyo. Basta umay kayon to niya. Hanga balay ta pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Na, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kaming tao. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangad kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo ti silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso gumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaingpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya, ay kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kay-kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumano abroad tama mati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang.
Kung nanamot nga may nabinayadan nan. Kanalaing nga may nga gurnong jay anak kao. Oray basit isweldo na, adalat tayo duldulin na no ko ah. Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Ha? Imbes nga bagas tigatangan na ko ma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam dyan ah. Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan ah. Ha? Plat nga min datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan ha. Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Di na yunak mo tanting pau-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka ba? Nagparamid kit din itidakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka ba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Husto kat di ta pumintas matipyag da. Ay, basta madmaditirek nak andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitod ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na lipuspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di karupan tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga asaan nga agpaatiw day ta, Amira. Imapanlakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main, kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na, isulaang tinapintas, tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko taromang ay mat akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wen nga rod
Ngam awan matkit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, ammo nga tanilakay na, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka ma'am ta cellphone ko, Sabil? Awagak ko man ni daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat ngamin ti cellphone ko, apang kung kontakak kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mong tayo suti si dam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Wana, tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay dyan sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamaneknek mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabiit pa'y lang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawa mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamaneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan takiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni daddy. Basta di mo lat sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Wala na. Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mo ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni ti mabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka.
Tati amok, mataripatom animbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti ibagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na ini. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, ah. Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siya nga rod. Hang ko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawon dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti apalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad ta asawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtung palak. Nanalita. Kasla aklalumned iti nakaro abain gapu iti kasjay ang nagbanaga. Nagsakit tanang namnama aklagayam iti awan. Nagawid ak nga rod iti lugar mi kat kas iti sigod, tinulungak manen dagiti dadakkel ko nga agamulo iti daga. Aging ganak asawa ak iti padak metlaman nalon kat ita addan upat nga anak mi. Panagtalon ti pagbiagan mi kat oray kas kasano, may sabsabot mutlat na ti kasapulan dagiti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Mira. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Nabara kablaaw para kada kayo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuyawan nagdengeg, iti may patanga-tanga drama ita saan la makalinglingay no dikat mangted adal iti tunggal maysa. Manipod gani kabsat veron saan napud no nagantintay drama ngam sakbay na hello mampay kini Roxanne Carig, Joel Cayetano kani kay si Abad. Kastimanti ko na ni kabsat veron. Dirma ng biyanang kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot mo't basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak mutlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tiriknak, kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, agdelsutan iti barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamuanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamay. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaang dita nagdakkel abarbay. Ay,
Nangalaam dita. Binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isag sagana. Ha? Masapul nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot tungak, iso nga isi-isyan naklang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapul nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da diyang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sang aldaw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan matlat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta ama pasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mon kabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an naumong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayan matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Beron, apay, anyat mapasmasamakin ka. masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idi sininaak. Anya, ay ikit kasano na ita. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Wana, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape ang nagimpaki ka. Inak ang trabaho di siyudad na nang.
Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam, ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tidak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Jak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo Veron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kuma. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan mat inted na kwarta. Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron. Kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan dananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada igatang da iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Veron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga rod iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka manan ta asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutuak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidipnan. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawanan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat di Tiamok ngamin kat nagnanayonan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da.
Ay ket sa pala ko mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan mo't siguro, lakay? Apay nga tadta ka lang nga sumangpat nunong. Di ka man sumanao meron ta napulot yung ulok. At na nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi eh. Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam nunong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kastangar aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta. Laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanao. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, subruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ka pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katibo langit ko. Hindi dakan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisan na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mo't iti kabel. Kan kig tutam, no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano ngagnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayan ti awis nagiti gagayim ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayim ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayim, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayim.
Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagitigagayam mo, wano di asawam, kanta anak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayo di problema. Tatalaw atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pom kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron, Nonong! kunak tupay ka ta si kareta. Kaano pa trabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggigianam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man kinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man, makapakilig no may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malam iji dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rodan ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, orayan ka no malam wine. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na dyan anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kay kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kwana na iti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala.
Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. Di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman ka, tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldok iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jak metten na kasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuigayim mo, Veron. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Hello gagayam, makablawan kayo amin, iti naragsak nga oras kanal daw yo, nga awan labas. Salamat, iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa atleti, san napud no nagan tintay i-drama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugo La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunani kab sa atleti. Dear manang biyanang, nakairwamak ti umutang. No jak umutang kaslag laladutak, awan gaganay gayak. Aggagatala kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na naanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ron ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kitarak pa ya. Kurang amin ti swildok nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangan. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruton para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Wala, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamom ken kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Anuam nga minayang agpaiso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidok? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ti kwintas nga in-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasintro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete, ngamawan ko rata.
Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak, Maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan, Ni, mayat ta kwentas mo, Maray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kininanaan sing dato nga kwentas. Balitok day ta, Maray. Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Api nga itakalaang late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok day ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Maria Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka ba ta? Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay na, Maray, apoy ang masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta, Amo, Maray, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawam? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat mat gayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laang itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa, nanaansing. Napay. Mabalin nga agpauna-akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Unak magtong tabuok mo. Nagpariban ka ka na. katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa, matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagam magingguana nang runal dagiti utangam anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat, Salsaludsuden da kamat ijay, Mare. Mano kanun abulan asaan ka nagpakpakita. ay kwa. Agbayadak tumatlang ano, agswildoak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali, tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Alite kanyak. Adda ka di dita balay da. Adda mo't nana, nakasaritak pa'y idi kalman.
Anyat masapulukan ko na. Adda ngamin utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adda mat utang ni Marileti kada kayo, nana? Wag, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak? Ay, una yun day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa'y nga amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay, matuo ka na nga rudan, amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya akaun. Umayak man, Rodel, anak ko. Nay, adda kayo magantata. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan akbarok. Ang mga nudakkel una yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ng asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansay. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin no maranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damat lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay, una yan ti kasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastoy lang. Nagsasanga sigurong ti utang dyan sa hawak. Masaya at magtanagawid kang Lite. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaka kanyak nga adugaya mong ti utang mo. Utang! Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring nga Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan Lite. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga ungutan? Siyak matagbayad ko na! Ngamsak ta asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko laang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay ngay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno maamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat may tulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na. Ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo. Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumitlaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may dito balay tayo Lite? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil.
Agsalsalud-suda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kamat gamin! No kasta mo lang ka na yon, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka dagiti utang mo. Kadiwan! Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. No agsasaw kamot kaslahan mo nga napadasan timutang. Wag! Ngumno umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka, umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang, umjak akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala iti nasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diyan akong maanusan ti kasi ugali na. Amo na ama ditirit na. Tain limod na ti may papan kadagiti utang na. Ngum isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel. Iti kasi aramidan na. Diyak among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa tao. Nululbudan na ka. Talaga ama dismaya ka. Nang runa pa ikot inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan da tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kengga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kasya nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, Jack, amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat ammom, ang mga numay ayo tirik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangkin ka. Jack ko namnamaan nga mapasamak dahi tatang. Naimbaglaang nga tanaranaan ka dito'y balaya ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano san nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana? Handa nga ipapabarangay na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilet ni. Dakal ti parekot ko tamari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni nanaansing, in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han kon nga kayat ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kayat kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati bagbagam, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo,
Tanagilimod ka nagulbod ka kini pare Rodel. Isu siguro ana dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan kay ti si Daam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kasta lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrek tingilaw. Nadagsan nga raw datoy so bilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyang ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan datoy imak. Ano niya? Di kan sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag, tatang. Kasla kayat kunti agina na. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po ijabalay. Ay namare, apay ngay akas tamot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsak. Di ka ngamin unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkin ka mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda nga dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Lintay, gustakan bakit? Nalala, Huston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa sahad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, mo pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit ditagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodel. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodel. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodel. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodel. Promise nga perme.
Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taurikas jay ti naramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabuteng akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayem mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day pakasaritaan ti maysa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.